واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ክርስቲያን ወገኖቼ ሰላም ሰላም ብያለሁኝ። ዛሬ ባለፈው ከጀመረው ዳስ እንቀጥላለን ማለት ነው። ኢንሻአላህ በለስ ቃል አላህ ያገራራለን። አስተያየት ኮሜንታችሁን ጻፉልኝ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ስህተት ካለ እንደዚህ መቅራት የምትፈልጉ ካለ ደግሞ ቀጣይ አቅርቢልን በለው ማለት ነው። ሰምታችኋል። አብረን እንማማር። ያው ሰምታችኋል። ለመደብኝ በቃ ምንም ማድረግ አልችልም ማለት ነው። ያቆምነው ባለፈው መጨረሻው ደርሶ ዛኔ ላይ እዚህ ጋር ነበረ ያቆምነው ማለት ነው። ኢንሻአላህ አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጧኒ ረጂም አደረሱ ታኒ حروف الهجاء المركبة إن شاء الله. يوم كرستني بانون نون تايا نون ياتا نون ثاثا نون جيم حا خا ሐሳ ኸባ። ይሄን አማርኛ የጻፍኩት በይቅርታና በፊት ገና ምንም በማላቅ ጊዜ ነው። እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም። ወጥቷል። እንትን ማለትም አልችልም ማላቀቅ። ኸባ ጂምታ ታሓታ ያጂምባ በኾታ ታ ሀ ባታ ያሓ ታሓ ኑንታ ሀ ያሃባ ባሃ አሊፍ ባሃ ሚም ዳል ዘል جيم دال جيم دال خا زال را زا جيم را خا زا را زا يا را تا زا سين شين شين سلام سلام شلام صاد እዚህ ጋር መንጠራለን ያኔ እነዚህ صاد ضاد ضاد طا ظا صاد با طابا ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عفوا صاد عين ضاد غين እንግዲህ እያችሁ ለማድረግ ነው። እጄ ተዚህ እንቀጠቀጣል ማለት ነው ካሜራውን ስላስኩ። با عين دال تا غين ذال تا غين ذال همزة ዋው ያ ፋ። እዚህ ጋር ግን የተለያዩ እንትን ባለፈው በአንድ ሲቀራቸው አይቻለሁ። እዚህ ግን በእኔ በቀራሁበት እንዴት ነው? ሀምዛ ዋው ያ ፋ ቃፍ ቃፍ ዋው ቃፍ ዋው ፋ ዋው ፈቆላም ፈቆፍ ላም ያ ረቢ እኔም ረስቼዋለሁ። ፈቆፍ ላም ቃፍ ቃፍ ላም
يافا ميم ميم حاميم لام ميم تاميم تاميم تا ኢንሻአላህ ያው እንደነገርኳችሁ ቪዲዮ ረዘም ያለ ነው የሚያስፈልገኝ። አጫጭር ቢሆን አሪፍ ነበረ፣ ግን ለኛ ትንሽ አሁን ትላንቶች አይመጣ ኢንሻአላህ። الدرس الثالث الحروف المتقطعة الحروف المقطعة አብረን እንማማር እንግዲህ ስህተት ካለ አሊፍ ላም ሚም ቀጣ ሆነው የሚሳቡ ናቸው። 6 ሐረካ 5 ሐረካ 4 ሐረካ እንደዛ የሚሳቡ እነዚህ መዶች ይባላሉ ማለት ነው። መድ እነዚህ ሁላቸውም የሚሳቡ እስከ 6 ሐረካ የሚሳቡ ናቸው። ከ5 እስከ 6 አሊፍ ላም ሚም ሶድ አሊፍ ላም ራ አሊፍ ላም ሚም ራ ካፍ ሃይ ዓይን ሶድ ጧሃ ጧሲን ሚም ጧሲን ያሲን ሶድ ሐሚም ሐሚም ዓይን ሲን ቃፍ የሳብኩት መስሎኛል ደግሞ አላሁ አዕለም። ቃፍ ኑን ለዛሬ እስቲ በቃኛል። የሆነ ቪዲዮን ቢሆን እጨምርበታለሁ ከኋላ ወላሂ አለሙ ይሄንኛውን እንጀምር እናንተም እንዳይረዝምባችሁ። ያው ግን በሳምንት ልቀራው ስላሰብኩ በሳምንት አንዴ ያው ሰው እየፈላለጋችሁ ትቀራላችሁ የምትቀሩ ልጆች ማለት ነው ኢንሻአላህ። الدرس الرابع الحروف المتحركة الحركات الحروف المتحركة الحركات ፈትሐ ከስራ ዶማ ናቸው በዚህ ጋር ማለት ነው። በእነዚህ መልኩ እንማማራለን አብረን። እዚህ ጋር ፈትሐ ከስራ ዶማ ኢንሻአላህ። ሐምዛ ፈትሐ አ ሐምዛ ከስራ ኢ አ ኢ ሐምዛ ዶማ ኡ አ ኢ ኡ ሀ ፈትሐ ሀ ሀ ከስራ ሂ ها هي ها ضمة هو ها هي هو عين فتحة ع عين كسرة عي عي عين ضمة عو عي عو حا فتحة ح حا كسرة حي حا حي حا ضمة حو حا حي حو غين فتحة غ غين كسرة غي غا غي غين ضمة غو غا غي غو خا فتحة خا خا كسرة خي خا خي خا ضمة خو خا خي خو قاف فتحة قا قاف كسرة قي قا قي قاف ضمة قو قا قي قو
كاف فتحة ك، كاف كسرة كي، كاكي، كاف ضمة كو، كاكيكو. جيم فتحة ج، جيم كسرة جي، جاجي، جيم ضمة جو، جاجيجو. شين فتحة شا، شين كسرة شي، شاشي، شين ضمة شو، شاشيشو. يا فتحة يا، يا كسرة يي، يايي، يا ضمة يو، ياييو. ضاد فتحة ض، ضاد كسرة ضي، ضادي، ضاد ضمة ضو، ضاديضو. لام فتحة لا، لام كسرة لي، لالي، لام ضمة لو، لاليلو. نون فتحة نا، نون كسرة ني، ناني، نون ضمة نو، نانينو. را فتحة را، را كسرة ري، راري، را ضمة رو، راريرو. طا فتحة طا، طا كسرة طي، طاطي، طا ضمة طو، طاطيطو. دال فتحة دا، دال كسرة دي، دادي، دال ضمة دو، داديدو. تا فتحة تا، تا كسرة تي، تاتي، تا ضمة تو، تاتيتو. صاد فتحة صا، صاد كسرة صي، صاصي، صاد ضمة صو، صاصيصو። ለዛሬ ይሄን ያክል ይበቃናል ማለት ነው። ጀዛኩም አላሁ ኸይረን። ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ለምትከታተሉ ለምታበረታቱኝ ውድ የሀገሬ ልጆች፣ ውድ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ማለት ነው፣ ሁላችሁንም አበረታቱኝ። ሸር እያደረጋችሁ አብረን እንማማር። ስህተት ካለ ራሙን። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا